Ekran Üçe TV'ye evar baş, evara xoş temaşavarên hêja. Ez Gülistan Korban ve bernameya çima îro dîsa em li pêşberî we ne bi rojeveyên germ em dîsa bu were ne bi mêvanê xwe re em ê rojeveke germ nîqaş bikin. Çi berdestê me heye îro? Îro li Rojavayê Kurdistanê partiyên Kurdî hatin gel hev. Civînekê darxistin nêzîkî 26 partiyên Kurdî hatin cem hev civînek saz kirin. Ji bo çi hatin gel hev armanco hevgirtina wan çi bû ji wî civînê çi encam derket ango bê encam me em ê wî nîqaş bikin di bernama xwe de bi mêvanê xwe re her wiha ji Rojavayê Kurdistanê jî wê mêvanek me hebe li ser vê mijarê em ê bûra jî nîqaşek berfireh bimeşînin di heman demê de li vê derê jî li Bakurê Kurdistanê jî û bajarên Tirkiye jî dawiya heftê de nêzîkî 5 bajaran mîtingên azadî hate li darxistin ji alî Dem Partiyê ve hate saskirin van mîtingan li gelek bajaran mîtingên girseyî pêk hatin di wan mîtingan de daxwaza azadiya fîzîkî ya Öcalan hate kirin di wan mîtingan de taybetî xelkê vî daxwazê xwe anî ziman û di pêvajoya aştî daxwaz kirin ku Öcalan mafê hêviyê bê bikar anîn û ji girtiyê derbikeve. Arman ji ve mîtingê çi bû, çi mate darxistin kî çi peyamda di wan mîtingan de em ê vê bernama xwe de vê jî nîqaş bikin di heman demê de parlamenterê Dem Partiyê Mehmet Xamaçî me rabe em ê bi hevra nîqaşek germ bimeşînin. Her wiha Şeyx Saîd rojekê wekî îro sed û yek sal berê hate darvekirin li Amedê. Salvegera darvekirina Şeyx Saîdê jî di heman demê de di pêvajoya aştî de ji ber ku em di vê pêvajoya aştê de ne daxwaza dikin ku xelk daxwaz dike ku gora Şeyx Saîd jî cihê wê bê ronî kirin ji ber ku sed û yek sal derbas wî hê jî gora Şeyx Saîd nayê zanîn ku li ku derê kes cihê gorê nizane. Di vê pêvajoyê de xelk heman demê daxwaz dikin ku gora Şeyx Saîd bê diyar kirin ji hikûmetê. Em bi mijara xwe ya Rojavayê Kurdistanê dest pê bikin ji ber ku li wê dira partiyên Kurdî do hatin gel hev nîqaşek gur meşandin ji bo yekirtî û yekrêziya Kurdan. Birêz Fatonî ez barim we jî şopan me bi hevra di medyayê de şopan ji ber ku nevekirî bû şapemenî re û girtî hate meşandin wê civînê. Ji civînê heta niha encamek derneketiye. Dibêjin en nekese tev li wê civînê nebûye. 26 parti hatine gele û civînek bi vî rengê saz kirine. Lê ev ne civîna yekeme bi bibîra we. Beriya salekê jî li Qamişlo di heman demê de 26 Nîsana 2026 de civînek hatibû saz kirin. Kongreyan wek ji bo yek helwestbûna Kurdan hemû partî hatibûn gel hev partiyên Kurdî û dilê me hemûyan xweş kiribû wî dîmenê. Lê di civîna îro de vî dîmenê pêk nehat mixabin ji bo behsa vî civînê dikin lê me goy enekese tevlî nebû. Biya ve enekese çima tevlî nebû û çi qas girîngek û ew qas partiyên Kurdî bê gel hev û yek helwest bin li hemberî hikûmeta Şamê. Belê yanî ji alî raya giştî ve xwe tê zanîn 2025 meha Nîsanê 26 meha Nîsanê bû li Qamişloyê konferansa yekîtî û yekrêziya partiyên Kurdî hate li darxistin. Di wê konferansê de bi rastî ji hema em karin bêjin ji her çar parçeyê Kurdistanê beşdarî çêbû. Ji vê derê jî temsîliyeta siyaseta Kurd tevlî bû. Me dîmenan dadî. Ji bo tevahiya Kurdan bi rastî jî cihê hem rûmetê hem kêfxweşiyê bû. Kêfxweşiyekî zindîbûnekî û wê hêviya yekîtî û hevgirtinê di nava tevahiya gelê Kurd de çêkir. û ji xwe em zanin piştê wî hema di 11 Gulanê de li Bakurê Kurdistanê dîsa Partiya Kurdî hatin berhev hatin cem hev û înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk ava kirin. Aniha jî ew xebat didomin. Lê belê ev civîna ku îro pêk hatiye em pir zêde ji ber ku ji çapemenî re girtî bû wisa agahiyê zelal ku mirov karibe bigire berdestûnê wekî berdewamiya civîna ya jî konferansa 26 Nîsana 2025 piştî wî gava ku konferans pêk hat di encamê de ew yekîtî û hevgirtin jî ji raya giştî re hate ragihandin. Lê piştî wî em dizanin ku bi hikûmeta demkiya Şamê re hevdîtin jî çêbûn. Lê hema piştî wî berî ku şêwrek çêbibe, berî ku em bêjin gotin bibe yek
اما انا کسه بسر خو رابو هیئت کیش خو بخواد چکن و برای خودان شامه چون دو دره دا درزاندنه که و یکیتی و هفگرتنه دا چه بو پشتی وی یکیتی و هفگرتنه دا یا مهم رو یک گوتون یک هلگوست به نفسه یعنی یک هلگوست بون مهمه جبر کتو خاص پارتی و سازی و دزگه تنی باهلف کو لهمبری حکومت شام یک هلگوست بو یک دنگ بی اف پارچبون ادنا و وان پارتیان ده خطره که مزیج بخوراتینه اگر تو نه یک هلوس بکسی لهم برتجی تا وصل جدی نزت نابی دمی یعنی او مسئله یکیتی و هفگرتن نوا جواک کرد نوا گله کرد براستی مروف قبل پیشنگ و پیشی گله کرد جی دنیره ج احمد خانی بگره حتی ملای جزیری و همو امبیجن کسین پیشبین و رامانور همیشه بگوتنه خو و تلکینه و شیرت نفشه پای خو کرنه ایجار گرنگی اوی جخه بله دنوا امبیجن پارتیان کردی ده نوا سیاستا کردی ده بگمان جبو هر چار پارچهان گرنگه لی جبو هر پارچه یک و به تایبەتی جبوی روجاوا او زیده گرنگتره جبر که آنها پرچه هری که سیاست گرم لیته مشاندن روزانه هفسنگ دگوهرن روزانه روش دگوهره جبروی او گرنگیا یکیتی و هفگرتنه جبوی روجاوا زیده درد که و پیش ایجار اف جوینا که ایرو چه بیه اگر که ایرو جی ام بيجن انا كاسه و اليجرين وي اليجرجي انا هناك تبلي فيجي فين النبو بن براستي جبوي قالي كرد جبوي سباروجا قالي كرد جبوي سياساتا قالي كرد جبوي او هيفيا كو هاتيا اواكرن و زندي بيه اگر کو او هیوی جالیه کی جان هزا کردی و ورشکاندن او بخه ادید دیرو که داوی وکی سوجدار ورندید. د روپل رش دیرو که داوی جیه خو بگرن. یعنی مخابنیه که لی دسبروجه دا امی بنیرن جبر که وجی گوش. یعنی انجام امروز زلالی نخواه. ام هیویدارن اب آگاهی که نه بلا بونجی شاش بن و انا کسایی بوان هست و نزیکاتیا ام بجن نتوی نزیک ببه و ایش تولجی وینه ببه. دست همیا به هر خورد ببه. ایشال امجوی هیوی دپارزن و میدار یعنی خلات بکو belki yani kesti bir bedemin peşte. Evcivin peşte serdana mazlum abdiye Avrupa'ya. De hemen de bir ameddi bername xudda nikaş kırı bu. Peşi çu başur mazlum abdi. Lewur be neşvan bazani otom baraklı hevdinek pekani. Peşte evi derbasi Avrupa'ya bu. Seyirde şu İtalya derbasi Fransa'ya bu. Vezirin Afxoye Fransa hevdinek pekani mazlum abdi. Peşte vege raviya rojave kurulsan evi civine pekad. Yani herkes vener xandine diken de be gelo vi telkin elwan hatiye kirin ku partiyen Kurdiye kar wesmen lehember hükümeta demki. De be ku ef telkinek jaliye Avrupa angoj başur elwan hatı bekirin Tom Barak ve ku lehemberi Şamiye kar wesmen yek dengbin. Yani jali Avrupa'ya ve kumane nakım. Yani o hatı gotun ki yek wesmen yek kiti xavabkin. Dve bavarı dinleyin. Hatı be gotun. Tom Barak kerhen yazı usulen hatiye. Ne dve nabejim ya ben nabejim ilo herkes zana ki Tom Barak bercevendi ki de berxo peşi bercevendi ki Paris'e kurdalı köyde gorçe bu kadar pozisyon bigre mafyaman o deskeftiyan ko handabın. Jbo emtar zanın ki xabatı ki demişti ko. Sibero dve bavarı ama bir havişne ve rokesi diki var dar zaman efkes. Seviştikim govsabdan. Lebele veya gramer bina. Liciki igava gotu xortmunata jekitiyat dedi. Niyek mi tuxort nini. Rojavay Kürdistan bir sala çuyun da hazır 25'da 26 Nisan evde. Avani bir ama Nisan var Rojavay'ın adat bilamın. O kongre golvedre kongre netevi ya yekiti gol haldar xısın bavarın mahamiya بكلاجان بالسوزي لنري خوشی ben هم شوپانده بیا. لبره پشتی چه بو؟ دوی وکدا دوی کنگره دا چه انجام نامه درکت؟ گوته کی؟ هیئت کی؟
آماده بکن و هیئت به هیئت همان دخوازا اتونومی هات کردی کنفرانس بده ستاتوی کی هات اره ستاتو هات هانی خود زمان خودی ستاتوی لیبره پشتیوی gerek تشکوهره جبرو که هم evlitin چه بود یعنی جدا جدا evlitin چه بود به حکمت شامل چه بود هم پیش سری و سال 2026 داشتی با قلا انتگراسیون هات کردنی و انتگراسیون مثلا انتگراسیون کرد دستگیری خوی پرانی وندک بس خویت کم گاف زد مجن پرودار زمانی کردی دیچه مجن هزین کردی بسری خونین و انتگره که مجن دستگیریا شامی ببن بیابی و آن همه گمان دلی کردالا بله تدخین هوله همو ای قدرتن روجوای کردستان همو کرد از باورم دلی ما داده کی اف کدو و اف تکوشین تب برای شو اچبا تب دستی ما چوم تشکیب دست نخسته به زحمتی به زورداری مدی تا ما تشکیب دست نخست هر کس باید سر خدا فکر بیراستی جبرو یکیشی دوخت کسی کو پر پرسیاری دسرملی و مظلوم عبدی ارشاد به باوری زمان جبوان دا زیاده زحمته yani hem فرسند دیوان دست چونه هم gerek kes zor servi go به شکلی که به انتگراسیون پیش رفت و دین جالی نکاته چی گازنی گلنه yani کسی که برپرسیاره و کسی به تکوشین مشان کسی گوانه که میشین جوان سروکی گو به تکوشین گو روزا مشان یک جوانه یکی گوهری پیشنگی به تکوشینه اجبر به کسی کاری ما همه زحمت تر اوجی و شاب که برای برای خود باشوری کردستانی و اروپا هر بچه کی هم داو که هم جود رهز بکره کی کو بیشتر که همو سازیم پارتی کردن بکن هردو توی باوری دام ادو که او فکر از این باشور ترچه بوده جعل نکات مشروط خود اروپا دنیا زده بکن یعنی لقطه دیپلماسی دا قبل کو خویا بکل ودره و سروک کی کرده سروکی که مشروع و تناسین و تقبل کردن بیابی. في جعل دیپلماسی و گرینگه. شبو مشروط یعنی زمانی بگو چوی اروپای داماده میده. لأوروپا لفرانسا و بسر وزیر فرانسا ایمانوئل ماکرون هدیتن بکره. دبیجن ترامپ سرکوماری. اره ترامپ دستور نده و مداخله وی تشتکلی کو معظوم عبدی ماکرون هدیتن بک نینه. پشتی ویج خوب وزیر نابخوره هدیتن بکانی. دبیجه جبرکو ترامپ گوتی یا داخل ترکیه ترامپ گوتی. دبکو اوبه. جبرکو گوتی مشروط شامی و دمید که خطره اگر معظوم عبدی رابه به سرک وزیر فرانسا هدیتن بک بینه. يعني خانه بيفرنجي جانا جاي ممكن بيهاوي اما جاني نكباجي معظوم عبدي دركتنا ويا اوروبا ومشروعتي كش خرافه كدا زيد بك مشروعي لمشروعتي خدا زيد بك القادنا بنتي زيد بك الجوالي ويا جرينجا بقيمته جي بيهاوي لبر ايرو شابمني را جوينكا غرتي امزانه كي بشار بي كي بشار نبي كي شو غوتيه جبر بي لان افكارنا بارتي وغروبا دا تكراتي و peşbirki em nebin. Danışanda ne biyavi? Mesela ben kaşkırın ki hata kirikine ki hata güzelleri ne be? Kareme. Rozamanı Kürt, Revşembiren Kürt, kesego ve mesela gringi avancı binam bikin. Ve ev civin gringin. Jibal veci gerek ki em durxoşiye xo beş ki eman teşvik bikin. Eman yekjar zede em teşvik be ki kuma civina bikin ki ko danışanda ma çeve ko ev ki da kareke beş o behavra bikin ki o yekiti ki avan nekin çiçi hayvan şefe ve çay که بعد تفکر خودشی حیوان شبه به تکلاتیک بوسایی تکلاتیک دوستانی تکلاتیک کی گره و هبه گره نبانده چه هر کسی قصد دواری فکر دل هم بر هب بجید به او یک ریزو یک کرتید یک کرتیک نبانده هبه او تیشی گرینگه تیشی گفت که بارد که بسر ملی میجی ام جوه داخواست آخ بین زمان ام بانک دوانجی بکنم بیشین کی چید ببراب به ایرو احتیاجا گل بوهیه گوون بگیجن هفدو ون گوون بیشین کی ام گل تمثیل دیکن yani herkesi de gorakho kesime ki gol benim temsil yani 26 parti ne hendeke Rojava jibek nüfusak ne zede levdere heye 26 hizbu parti hene at jberve ki tije gombej de hakimandan 5 kilo piya ne diyelim zan
çavu çiğdan uçadın kırını bedri. Tişek var beşi de mi bir teşvik bikin. Morale biraz zede ve asla bilen bigirin bir abi. Kava go bhavraben o yekresiya wan hebe o hevgirtna wan hebe bhavra. Az bavarım ki ben khodi hezeki şi. Kava go mali khodi hezeki nim. Roşla tanadi mara ben naba khodi tişek. لباشور مملکت هفته چون بحث باشور کردستانی کرد و مگوتو بو پدیکه و یه نکرد ناین گله هف حکومت که آوا بکن افش نزدیک سالی که پارلمانتو گرتیه لوی داره و مثلا کسی که جامعه خایته دی بجره یک رزیا خو آوا بکن ما بحث ویتش تکره بو مگوتو بو تشک گله کی خطریان بخوراتینه و خالته جبو کردن إجوابي تشتى بيك نيل روجافا دبي وكي يقول تشفيق كنوان أبان بين الزمان أم غريجي أبان جيفينا بين الزمان Gülistan dve mijarê de ana mijar ji civîna îro vebû lê belê ew civîna em bêjin 2025 bi rastî gava ku ew yekîtî û hevgirtin yekrêzî di nava van hêzên Kurdî de çêbû ev ya hem hikûmeta demkiya Şamê tirsand hem jî ew daxwazê ku bi vê yekîtî û hevgirtinê dihat kirin bi xurtî dihat kirin û hinek mecbûr dime ku van daxwaza jê bikin. Ez bi xwe nêrîna min ew e. Ez dibêjim ku ew êrişên ku di serê sala 2026 de yani di meha Sibatê de li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê pêk hatin û piştî wî li herêma Xweser êrişê dî hemû herêma Xweser bû hedef armanc perçekirina hinek vê yekîtiyê bû jî. Piştî ku ev çêbû yani te dî tê gotin serdest û dagirker tim û tim dibêjin dabeş bike perçe bike û birêve bibe. Hinekî ez bûyî vegirê didim armanc ew bû lê ev mesela entegrasyonê jî bi rastî piştî ku êrişên zêde zêde êrişkirina taxên Kurdan ji bo xerakirina wî yekîtî bû ew partiyên Kurdî ku hatibû û yekreziya xwaba kiribû. Belê belê ji xwe wê gavê em bêjin yekîtiyekî xurt di nava Kurda da ji ber ku hebû ev ya destê Kurda xurt dikir û daxwazê wan ê ku dihat kirin jî hinekî di vî warê de hikûmeta demkî di keseyeta Ehmed Elşara da dike tengasiyê û hinek neçar û mecbûr dihîşt ev êrişên ku li ser hem her du taxan û pêra jî tevahiya em bêjin herêma Xweser ku bû hedef ez bi xwe nêrîna min ew e ku ez dibêjim ji bo perçekirinê ji bo ku daxwaza gelê Kurd jî hinekî qels bibe. Anha em dibînin yani ji serê salê û vir ve mijar bîye wan daxwazê ku em bêjin di 29 Sibatê de bi wê hevpeymanê hatin kirin êdî li ser wan mijara ji ber ku ev daxwaz hatiye qels kirin دوی داره دا وکی بازاری تای کردن یعنی her مجاره دا مجاره زمان تای وسایه مجاره امبجن کوچبری تای وسایه مجاره دیل گرتیان تای وسایه ده همیه دا اوت کن خو گراند کن لیبله او یکی تیو هف گرتن چه کم دبیجن گله کرد لپار چهار پرچه‌یان گاوا کو یک به و نتوه یک بویجی و مجبور وکی نتوه قبول بکه و دنیا جی و کردان ناز بکه همان تیج باید روجاوا کردستان جی امتکارم بیشن او گرینگیه یکی تی و افگرتنه. شو خامش بوی مجارتین روجا ایک رزی و یک کرتیا کردان جبو پارتی کردان تایبیتی گله کی مهمه جبو اف پارچه بنا لباشور ام دبینن انا خوازن همان دم اول روجاوا جی پک بید بچن روجاوا کردستان ده سری ده مگوتو بو جور میوان اک مهیه روجاوا کردستان جی باجار خامش روی عبدالحلیم سلیمان بمرایم عبدالرحیم مرحبا تو بخیراتی ایوار باش سپاس اشترمش زور سپاس بسر برنامه خودم بحثا جوینا روجاوای کردستان لباجر خامش روی کوپیک هات و 26 پارتین کردی تبلی بون منه که بحثا وی جوینه کر مگو گلو اف پارتین کردی هاتن گل هف چما شب منی را گرتی بو تایبت و دوی جوینه ده چهات آخافتن ده انجامک درکت یاننا و گوته بیشن انا کسی تبلی بو آن تبلی نبو وین نرخاندن تکر دبی انا کسی تبلی وی جوینه نبویه اف جوینا کوج بو یک ریزه و یک وسپنا کردان پک هاتیه حتی نا انجامک گیشته بردست انگو چته گوتنج بو وی جوینه آگلی بردست هنه يعني فيليج برسيتا زيد سبيبكم برسيتا نشانا ويكدكو روش اتموسفير ناري يعني نا نلسا يجب كارم بيجي كرت نا او
يعني هي اغو تيبستن يانجي او اركا اغو تيبستن كو جيبينن او وني تيبستن كو بدن بيش ندوي استبي جبولو يعني از دكارم بيجم يعني روشك نتمام هي نبرا بارتيين كرداده نخدجي كرم كراني زمان يعني انكسب حاضر نبويه ان بارتيين دنجي نبوي استاقي بلند حاضر بونه جبرق بارتي نبي سوشش تنينه دور بازداكي الاليه انا كسيهنه بلكي بازداكي زياده ترجي الاليه دنجي كونل تناقوان دكي هن اللي ناف جرينج او كو يعني برياردارين كرد نلسر في قناغيده نخاسم كو يعني ابو زيدي صالة كيشي كونفرانس تشيبو قدان سرها هذه خلقي قلقي برزو بلندون بذي كاري ممكن ذكرن لباوريا مدى بشتي بويرن ايكو لدفرا بروجلات سوريا تشيبو وان بيجن يعني ان باشكتن تشيبو نشكنان بيجينا تشيبو ولو يجي افتبدويا سياسي جهفكت يعني ياجي نيك علي نيك الوسم بهربا تريبو يعني او بلغي اج بيسو ششي مسار صلاة شوي دركت باسكو كردا بين الزرهب وان بهيزكي وان بدبيش بيش روجا سوري لي مخاطم يعني كرد ندوي اصلي نقارن وببن فاكتركي سركت اندريدي ولا كده وبقول لك لازم تشيدبه يعني انا وان اودين قرتي ده بركي هربي راس بركي سرك عندني شري هناك الوقت صالم بري بدودين قرتي ده يك لومي دافي سريدن يك سوباريا ايدن جراند كده جبولو يعني اف تشكي يعني نجي بالراحة مروق جابير يعني جوات خلكين كرد يعني بتهان مجار وملفات ودوسين خلكي هنا جرك هيزك جهاتي زيرك هبه دوار سياسي مبستان والكهرباء في باري هالجرة اللي أم دبينن يعني البارتي هنا واي كلاسيكي هرهنك كل هي إذن توازن جرام بكر وباوريا من المجيء السياسي الاشتراكي يعني جرك نوع يعني جرك جولو جيرتر يعني وي اصلي ده اصلي الغرب الاصلا وغرب مفان بشايف ينزل دبر شيء وهما الغرب يعني كردين روج افات غرب بباريزن وهنا دافازي وان بدن بش شوي خطري يعني مديد يعني عزيز البيات وان بارتين كردي جبو ببن يك يعني بين جلهف وبري بدن شامي أبا إنتجراسيون كود ماشة جبوا هيدي ماشة هن قاسبون هي هنكي ماسيوي هن جبوا في كله خاطر جلهف وياك هالوسب كل هم بر حكومة شامي بدن يعني شنا شامي هب بدن شنا شامي هب تنا بمينستر آلية دن يعني بمينستر آلية حكومة جبوا يعني دماغو يعني اف شاندي يا هيئتا شي بوجوان بارتيان كما قاتن الجلهف يعني تقريبا نما يربو حكمة دلكي عشرة وبسن هفديتن كيشيكن او هفديتن يعني حكومة قاشبس ولي جران كراجاري يعني برسفنا دا يعني جبو كارني مهن مزبط مجولن يعني حجة دام بيش وجه الآلية كيدن تقريبا أنا كثير أولي يعني أوجد خوازن يعني أو فهم دكنو دخوينجي وبركي رايدار جي هردو آلية حكومة أسكرم بيكي بيش يعني بينن بأوائي بلكي حاربة جبولو يعني هر آليك نشان دو آليين كردين
حكومة جي دوي كده دوي قاعدة دويزي يعني شباب مثلا فرزند دوي كده بين وان بقيش بهفر نابين يعني وان تبدا بهفر نابين شباب وان بهفر ببين يعني كومك دا خوازين كرداها بون جرك او هاتا بيش ليه مثلا انتجراسيون تشيبويه مثلا انتجراسيون يعني هيزن سوريا ديمقراطيك وريفريا خسر وحكي بهدي وفي يعني اول يعني في انتجرال آلية دنجي يعني وكان كسا او دبيجي لو قصدي وسر ريفريا خسر وبارتين نزيكي وين دبيجن او درن شفر بوستا دقرن بيكو شيفراما بكن وبحران لهفد بلا بكن بيكو ام بالشكل جي يعني يعني انا مديك يعني مثلا مجرى البجارتين برلمان ده يعني كاربي تناقب كاركر يعني شباب بارتيم هذا يعني انا كيان بارتيين دن بربجيري وان تنبو انا كسات كرسي كاريبو البارزغا حسك الدسين ياكل كوباني شغل بريجي يعني كسن يزيكي ويجي لعفريني انا الفيدكا كسي بكي يعني يزيكي ريبريا خسربو يعني ياك كاريبو ايش بكذا جي بي اف يعني نونري فان بارتيان فان البجاكن بس ام جي يعني هر يك وقت بيش بازيه كنا برا هر دواليين كردي يعني زيد دواليين هذا هاي دنجي زاروكا سر دنجي تاتي والله والله هيك فلان جريك زاروكا تم درج ان شاء الله صعب الا الكولان صعب يعني روشي ما يقدروا يعني تعرفوا الباجار كيف ايش بقولوا يعني يعني حمش بو بشروجا زارو راسك بقولوا يعني او هفكرن دماغ وتنبه يعني آلية دن وإشقاء يعني خاطريكا وفالا هي ببين وبيت الكورد والباوريا من ده هي بالكورد يعني أجر نيس هفتان أف هي تنبرا بارتين كردي ده ويعني إنك تنبه نستيقظ بدن بار كنترول لكن إشبرك قال لك يعني أمبيجن استحقاقات وقافتين بيشيا هم والله سوري وقرأ كرد بشك جيبن وهم البيشيا كردا يعني تشتنش كردا ده باز براسي يعني انا دماكو بنر يعني شرع وحكومتها خو جماعتها خو دخوازن دولتي بدسفقي جماعتها كي وفي يعني مش بقولوا يعني هر جي اي ولو حساس باندور بكسيخ وخي لأنه أنا السر مجارة ها كلام كده يعني ولاتي أفاكرن كم زيادة أفدس لاتي أفاكرن جرك كرد جيوخ بجرانيتي بجرن بله دماغ كرد نلسر هف قال لك نقاش جوان درباز قال لك بازار شيء من جوان درباز أو الباشني كلام بله كنت تبلي بمجلس سر مجارة ما ندرخان ذكر بميفاني خورد وحب ميفاني مجنال الاستوديو اللي جنبنا السر مجارة مجلس ندرخان كر ما قال كرد لجافاي كردستاني شخص مهمة كوك بينجلها ويكرزيا خو عضا بكن جباركو بدقويا بازارك لسر وان تكرن جبو او بازار جهولي راكن عنقو بشكين دبي وياك هلا بس بونا وان جلكي مهمة ده حتى ابوري ده تي شوبان از بارم شخوت جنيز ود شوبيني معظم عبدي شو اوروبا بريا ويشو باشري كردستان جبر درباسي اوروبا بو لي نافاروكا هديتناوي هيج نات اشكره كرن معظم عبدي يعني بهديتني خودها چا اني روجه بياته چات اخافتن چات اني زمان وسدما شناوي يا اوروبا تشبو بچل وسته شو بدري انجام شو ها انجام شو بچ دركت شو بدري شك بردسته قالوا لو اغاهي كويس هاكي بردسته وقت يجي كرم كرم بله يعني وقت يجي كرم كرت شكنا هترجع عن البكي افجي يعني هنسى دمي ويهبون بتري ويجي بو بروتوكول ويانجي بو او بروسيا انتجراسيون وبريفاتشة الجور آگاهی من يعني هناك آگاهی من بس بسولو يعني أو هفديتن جاليين وان ولا تهافي بسن أو ولا جيكم زيادة يعني إيه أوروبي شوباندنا مسألة انتجراسيون يعني أولا تيجي شون تباهي وان
هوالبند بو بهزن سوريا ديمقراطيك يعني مظلوم عبدي والهام احمد جنيز بنازكن جبركو يعني دوان صالين دريجده وك كواليسيون بها بكار كرنا دعوة نامج آلية وان هات بقول آگاهی يعني تفصل وان ببینی داكو ناس بكن يعني روشان انتگراسيوني جهاشي تشاسي راست بلكي او بلكي آلية دمشق شون بكاتش هي شتنية بيكومان يعني آلية دمشق و يعني و تشتي او دخوازن يعني نرينا قوي بدن تيش مثلا انتگراسيون دوی که دبريس مظلوم عبدي او شو يعني وقت آگاهی داوی لسر مثلا انتگراسیونی او يعني شوي جوان دولتاره دا زانين يعني دا اشكركن جبوكو يعني تشكي ماني هن تش يعني امبيجن لاوازي بجينات هي قلسبون بكيجان خالد هي بكيجا واريده بيتر قاب هاتنا يعني او تشتيك وهي ميداني ده او دايبيش والقوري اقاهيان جي يعني شان يعني هاوي جي ابو كوي يعني وبعلمي بوافشون يعني جبولو او هلو استاذ بيجي فيك بيجي شبركو يعني سردان ولا خدك يعني ورزارن حاضر شيء يعني كاليين سياسي دري سوري ده نهاتي بيشوازي كرن جاليين فان دولتيان غير فان السربي بهنوك بدن الهام احمد السربي خو برسك من هاي يعني بالا بيجي شان دوتش ميوان خوش برسم بيا حكومه شامبي اف سردان کو مظلوم افدي كر ودومان لجلك باجرنا أوروبا هالواسطة شابو يعني شوا نرخاندية شوا كريه جبرك وين كاس دبيجن حكومة الوكاس تنشان ضايق قوتيه نراسته شما يكو بقول بحث مشروعات يكرب مشروع يجبركو مشروعات ما خرادك مشروعات حكومة خرادك بشكل نرخاندنا كريه بيا حكومة شامبي هالوسط شوا نشان ضايق ودفي كرد لهمبري حكومة خودی الوسط جواب دوی بجاری ده تایبتی. يعني تشتكي كاكا بس لا انتجراسيون تشتكي جدايش بري سروي مثلا يعني دي كارب تناصر بشاور بس سردان شوفنا مظلوم عبدي قوانيكاج مكو به فكرة طبعا شيء جالي مشروعات عويدة كوز مشروعات بيش بكيف زيادة بس جالي وجرينجاوي إذا بقى حكومة الأمبري لبلة كسينغو وميوانه مجد بجيكي دولتين أوروبية يكون ناب كواليسيون هذا جيكت أو بنا أو جير بيجي جبوا انتجراسيون بيشوا بكبه بلازجيني بيشوا هرج بوي ودعوت كمان كوب مسألة بس ويشارج بكرة تسيك باشنا لبل العريضن أجر حكومة السورية الهمبروي نرازيبونا أختنا زمان بيجي جبوا زيارة تبي ويشارج دبك تشكي كاي جبوا كرة تسيك باشة گرم یا فکرن و یا گرم کرد باش زدم چه داگر کی کرکی کرده توست کردن نه کنجی و نخواست به من راست بیشه کومرا رونی لفاتن که باش اشتیکا برومت کوچه و تبکی ممکن به زمینه دوستانه و کنجی خواستنی چه ببه اما گونه به کس کنجی کردن نخواست نسا حکومت محتمل نخواست کلان بر ویندر خواندنه که بیفرنگی کریه و دیاره کن نخواست دچاو رای گشتی اروپای دا ولات اروپای دا و قناعت آوان دا يعني امبيجن برز مظلوم عبدي وهيزن سوريا ديمقراطيك جخا مشروعيتك هي لبلي دنيا تفزي زانه وابيا حكومه النافندي دمكي زانه كو يعني لو داري دهيزه امبيجن دجبر ركبر هنا و آلیه کرد حتی نه تکوشینک جوی آزادی و مافی خواه مشاندیه اوجی گاوا کو ریا اروپای و ریا تکلین بجی یاج دیپلماسی آجیهانه لبر آلیه ریوبریا خواه سرش دکساتیه مظلوم عبدی و امبیجن الهام احمد تفه به اویا ویل حساب حکومت دمکین نه يعني او ایوان هنکی عجز بکه اویا راستیه که لیوکی برز اختار جی گود دوی داره يعني دور ده چه مساج هي مش فهم كر وكي كو جوي عاجز بونه قلتنا مظلوم عبد خوك نا اوي حكومه اورتاق حكومه نشان ده يعني اورتاق حكومه بالريفه دبن جبر في عاجز بيه
أبى إنتجراسيون كي قوتية ل ثاني حكومتك دام كي يعني أبيا وكي نيرين وكي فكر مروف بجاكو جافاكو أمبيجن أحمد الشارع عاجز بيه وهناك وين رازقونا خوانية زمان تفهمي كو تشتك أريني تشتك باشا جالي كردا وهي تدي د سياسة مدار كرد جافا كبرت جوان تكرن دبيجن مروف قالوا شوا سردستان الناس تك يجي هناك بيش بيني تفدقاري وهناك تشتا بيش فد بيني دبيجا كو اس لروشا سردستان دنيرم تشتي كو دبيجن جبوي ما نباشن از tam berovaji vitkim rast derdik eve o tişte ku dibêjim baş jî dîsa berovaji vitkim dîsa ji bo me ereniye na eviya ji bo em bêjin helwest û nêzîkatiya Colanî Ahmed Eşşara jî derbasdar e ez dixwazim Abdulhalim li wir e ez dixwazim Abdulhalim li vir e ez borim roj nêrê xwe bîne ziman dî barê vê mijarê de Abdulhalim براستی میرو قلا جوینا کو ودنوا هزن کردی دباتا کرن کر نها آگاهی کی پر زلالتنه لا د چاپمنیه ده اوسا ام بجن کی تبلیبو کی تبلی نه ولی اوسا آگاهی کی نزلال هه و هم د چاپمنیه ده هم د ام بجن مجرا و پلتفرم مدیا جواکی ده تشک زلال جبر کتنه ونجی لورن دبکون درفته و باشتر و کاربن بشوپین و آگاهی انزلال بدن نها تشتی که نها مل ورنی قاش کر و تشتی که گلستان اشته پرسی گلو تقص ایرو انا کسه تبلی وجوین نبیه اویا آگاهی که وی زلال هی یانا و آدویمی جی وقالا هجماره کر و گو ده پازده اصلا partiyên ya jî hêzên ku bi enekesê re tevdigerin hene gelo van hêza bi rastî hejmara wan çi qase û em bêjin komên li derveyî enekesê ê ku hîn jî wisa em bêjin yekîtî û hevgirtinê kuraya dilê xwe de qebûl nekirine û wekî muhalif tevdigerin komên li derveyî enekesî jî hene yana Basît pirsa xwe vegerî ji ber ke pirsgirêk cem çîbû ha deng natiye Kurtayî قد ما بفهم كنا السريدة بقرا مصابة نهاد مديا جواكي داجي و چاپمنی داجي مز آگاهی زلال دربار کی تبلیبو کی تبلی نبو جوینا ایرو جبروی هم د مجرا و پلتفرم مدیا جواکی داجي آگاهی زلال منه که جبر کون لورن دبکون چاودری و باشتر بون باشتر کاربن بشوپینن تقص او آگاهی که تی گوتن انا کسی تبلی جوین نبیه دوی علی دا آگاهی که زلال هیا یانا و آدجی و قلا هجماره که کر و گوت که ایکو وکی انا کسی را تردگرن ده پازده هیزن کردی ایدنجی هنه یعنی پارتی نه یا جی امبیجن هیزن او جغینی وانا جغینی هیزن که به انا کسی را تردگرن کوم ایدنجی ایکو حسن ها لهمبري يجي لهمبري يكتيو هاوكتني تردقرن هنا يانا يعني تالي ويكي نشان نادك والبر يكتي تقريبك يعني بلواجي هكذا بيز يكتي رم يعني او زانيارين اتكاز يعني اندام شانديه اف شانديه اهبش وبريد وبريز أحمد سليمان يعني أو كسين إيكو أندامن دري شانتيه ده إيكو بسر بارتيان بيدي و يعني بارتيان بيدي ترجبلي أنا كسا حاضر بون بيشورو حاضر بون دوي جويني ده قوتن كو هيا أنا كسا جي هي كو أفجوات تيل دار أصلا علي أنا كسا بردف كيوي كو ت يعني خبر ما جيتني وأف جواب بيل دارستن وأمل درفي قام شلونه وك سركر دايا أنا كسي جبولو يعني أفياش فوق بيت سياسة ده وقتك وفدك هفبش بالسر أستا ومجارة ملتك تاجو يعني أفيا ناي قبول كرد يعني شو هاي وان شيء
مدرب يعني نبها بركاردك ما بس تعمل ونبها بركاردك نلهبن يعني جنال سهبن جبولو انا يكد انجامي فيج واتي اكو بارتيا هاتبو يعني تشيكرنج عليه اندامي في تسجيل هيئتي يك جوان بريارا كوميتي كشيب بهرا انا كسب بينه داكو يعني اف مثلا نحكيها هبش اكوردا جاد جنوب اكتيف بي وكاري خرابه وكيم زياده يعني بوقت اللي فقره كده ناف كوردا كوردين سوريا حتى نها يعني ت وقت بي يعني شواف جوات زيفيسان يا ريجي بيجم او وقت يعني وبارتيان تخ روشا اهوي كا في دسي تشكر دوي صالده تشكر بكاري بكرا يعني شفا يعني الجورزان ياريان دورا 20 جواتا بركي افكر يعني بركي زيدي 20 جواتا تشد بريز مصدوم عبد رب ياجي بحالي وكربل وشفا بريارا وان هبو ناماك هبو شان مشكلة شبوكو يعني جواتك الفش بكل وأف خالد إيكو بيستو شيء نيسانا صالة بوري دلافكرين وبدل بيش بحكمة المشكلة ليه يعني تهيئتك يانجي نبرسفش شامي هات دمشق هات ونا يعني كارك دن جداتر نابرا فان كسان ده يعني فان فين نرتيا هاني ده تشيبو بلوفاجي بي يعني وكم الدسبيكا قلنا فاجي قلت يعني هر إنك لوم آبك سريتن أو لحالة يعني تاني جبين هات خاص كرن هات بار خستن أخافتن هات كرن ليه دبراتيك ده تشكي بيكنات موسى فهم كرن نفسه بير رنجيان بلي يعني انا البراكتيك ده بريارك سندنك وانا كسبب بينن جبوكو يعني ورن قال هاف وجوات شبه متنابرة آلية تفده ويعني ام بيجن وقت مثلا كرماجاك وغيد شينا نوي نابرة ده واني وغيدك هي نلهف كرنك هي تاكو دكاربن يعني وان بين سرهب وكاربن يعني وي اتموسفيري تشيكن شوي يعني شرط مرجع آليان جهاتي قهرتن يعني وقت نمونه أنا كسد بيجي يعني بري بيدا يعني قصده مثلا بسهلات دار بده بريد أنا روش عتي قهرتن جرك مرجع بيه قهرتن يعني آلية دنجي يعني بيجي وأنا روشك نهاتي جرك أم لسرها بن أم بقاربن بيتر أكتيف بن بقلك مجارة أم بقاربن بريارة بسين المسألة انتجراسيوني ده المسألة برلمان يعني بجار برن لاسكارب بيج من افنيشان نلهفكرنه نقاشك هي بيتري نزيكي نلهفكرني بيتري ويك آلي بكن وتقارب بهورة بريارة بستينج فوق الدنسو أنا كسبك شد خوازة عبد الحليم يعني تبلي جيفيني نبو لذا خوازة بشرنجية ده جيفينا صلاة بورد أسبوار مهبو أو جهبو أزنا خلاتبن الدنابا كونغريا كو صلاة بوري هات بارقصتن ويك رزيا كردان در كتب درويدرا دور ده هبو إيسا تقول هنگو هارتن چيبون هنگو هارتن سر عرده چيبو إداري چيبون بشتوي أنا كسد شد خوازة و شد خوازة تبلي جيفيني دب أنكو ده خوازة كول بردست هي شاتي برغويته يعني تشتي ناي قلتنا اسكليجم يعني انا كسد خوازوك او جوك آلية كي كار بكت و يعني بعراوي حكمرانية هذا بقولوا قرطاسي هذا بيجم يعني جبولو يعني او تخواز خوش بن باندورا بيجن هيزن سوريا ديمقراطيك يا فيدي درخين وكارب وقت آلية كي بطني وقت آلية كي كاربك انا دوي كده المسألة دانو سندنين بشاميرة يعني تشتي ايكو تي عطكرن لسر غير افكاري كردانتي ترى بترانسير خبتشه بترانسير قلت بقرة ليه بياته وجبكت البيدرات الورد جي افكاري كردانتي اگر وقت بارتي بترانسير خوته بقرة نانا بنر يعني ام يعني يقولوا فكري بيجن يعني كس احترامات الكالي امنا بين من ام بيجن خصمي سياسي يعني احترامات كده ماكو هي ذاتها هدف وهيزا كردا يعني
يعني بيجن رافعاوي ايكو هالقرتبو دوان صالين شرده يعني قصدبو هسدبو جنابي يعني تليبك ام بيجن هزالش قريبو يعني او قريبو يعني دوزاك كرد بد بيش يعني بلوفاجي وي كرد وي بعد انا تنكرن وروشان جا انا خراب تربا يعني اگر هيزك جبولو يعني او جي زاني يعني انا كسجي زاني بيدج في كي زاني يعني يعني بيجن رزقتنا اكو تكرنج فيه زيره هردو اليجي نازكن جبولو يعني دماكو هيزك هبه جرك هركس لي قدي دركبه ودويدا يعني بيجن استثماري بكن يعني جوي قزنجيه بين جبوكو دكارب المافين فيجلي بدم فيش دماكو الين سياسيين الهبن شوان الهبن يعني دماكو شرع دكارب هركس يبين الحال وتشنا جير بجور يعني انا مثلا نونرتيا برلمان لسر هنك اندامين انا كسيتي طرح كرن شورا وانتي كرن كاورن تبلي بيني وك بعراء جولاني وتبركي بنر بيجي يعني وقت تانو سندد مثلا انتجراسيون جاليه هسدي فيجي تي طرح كرن مكنا يعني اللبش يعني هنك نافين ايكوردا لي بيجو مان اغو مرت كزك افنا في ايكو درد كافين يا كو طرح بالسروان ناج همان اوديتي يعني افا جرينج دماكو ونلسر هافن واليه دنجي هريكي بيش جداوي ازوار مترت تا بروبلم هبو عبد الحليم نكارتي لي نخاندني قالك مهم بو ازبور موجي اوكي نخاندني عبد الحليم اي كل باجر جباجر قامشلو كتب لي بو وجمره كر نخاندنا قالك مهم بو دبيجه انا كسات خوازه بتناصر خو تيلي دفرد ارمان جبن رشكرنا بارتيه كي حزبكيه تشتكي ام دبيجل يك ريزي ويك الوسبنا كردان تخاصي مهمه وغرين بحسابتكن ديكار عندما انا كسات لي بو ونهان خاندني خو بيناش كل ما تبين ديكار بين زمان بازادي باخبه لي ارمان جمع ومكو انا مسربيا زاد نقاش نكر زبرغو عبد الحليم تشكي گوکی رو قراره گو یک سنده گوت نکیه مهدی کی بیانه کسر. پشتی وی برای درک برای. اما که انرژی نگاتیو اما جبوه نرین عبد الحلیم و ام بجن تثبیت کل جبوه هلوست و نزیکاتیا انا کسید که ام زن دم بوری ده هالبجارتن جی چه بو جبر به پیوانیا حکمت دمکی نواندی ليه محتمل حکومت سودش بیتشته دگره يعني بله دمکی اوش خود خوازه ولایک ببینه و قلسیه که جبر به پیوانی و به بازی ام بجن هيزن سوريا ديمقراطيك تبلي هالبجارتين نابون تاني انا كاسا وام بجن لغوري واند فكريا اوجي شخوي تثبيت عبد الحليم راس درد خير زور سباس اما بيباش خداوي بك الفيدرا اجبركم باشكي كربو بعد طيبات ما بس روجافاي كردستاني كرد باشا يكمدر وجد سان باش روجافاي كردستاني بارتين كردي هاتبون جلها ونيرن الخاندري خو الفيدرا جيفين داني بون زمان هناك بارتي تبلي هناك تبلي نبون سدم وارمان جيوي جبوت شاف جيم بيكات من خواست دبي باشا خدام في بنرخن في بين سراكراني وقت باشا دويام دجي مجرك مدن هي اما بكراهي ويجي بنرخينن ميواني ميجي هر وهوي هبا اما بيرا بشروفي بكن باشاكو ميتينجين كود داويا حفتة بيكات اما باشا دويام ده السرفين نرخاندني خو بكن نها نابرك مي كرت هي باش نابر مجاردن لفيدراب